Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi adrasana fi akhir zaman min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Abal Arwah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal awwalin, ya sayyidal akhirin, ya sayyidal anbiya'i wal mursalin. Salamullahi alaikum rahmatuhu wa barakatuh. Amma ba'du. Ashabul fadilah wal karamah, hadratal mukarramun, para hadim, para ulama, para masyayikh, para kiai, sedaya tokoh masyarakat, sedaya tokoh agama, kumlangkong sedaya guru sesampean, wabil khusus songkem takdiman waktiroman semulja BRS Kiai Haji Mahfud, semulja Kiai Haji Ahmad Fakih Abdul Aziz, saja para masyayikh, para kiai, para tokoh selain siapinah tak kongang nyebut asmakum tong persetongah, namun tak mengurangi serasa hormat saran takdim abdina. Juga tak kali songkam abdina ke ator Bapak Klebun Kisah Ketua Berat saran saja pelekarapat pemerintahan Depon. Songkam abdina juga ke ator dan sohibul walimah al-azimah semulja taretan Bapak Haji Imam Ababil saran saja serap terjepon siapun nabur kebungaan lorat kecumam teren epar semuan malam semangkin. Tak kalah juga songkam abdina ke ator dan esteja para hadirin tamu undangan, para sopo sekaulaten sami mulja, para anum sekaulaten sami parjuga rahimahumullah. Parjuga kiraipon andi beti ator sekabitan abdina sami rabu kangkui sami ngujuga kipoti sokor. Alhamdulillah rabbil alamin. Mongku ajunan epon Gusti Allah si amor pejagat amarga kelaban tomitah karsaipon abdina sami ajunan ampun kaparingan nikmat komina si Allah pejagat kantos kaiti kangkui alengki tor abangki engkun parsemuan se sekelangkong para juga tada lain para rabu nyam beteri pamundu tikaran aku ngepon semolja taretan Bapak Haji Imam Ababil sarse desanak berjepon ikadito. Salawat al-jugaran salam ngereng atau ragi dan Gusti panutan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun ngangkes dari jurang kamaksiatan, dari alam kabuduan katos nujuni tidak jumjum tarang tamah terkena alam setar kataran kalaban bergerak dinul Islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ke para rabu abdina sami ajunan tetap kengkinga syafaatul uzma syafaat syakung dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu, para sopo, para anum sesami-sami moljetor, para juga cang malancang atau or pamator minakabin asmaipon semolje taretan Bapak Haji Imam Ababil Sanak Gereja
ngabiti pamator ngatoraki mator sakalangkong setade batas epon sekadimas seje ajunan ampon sepak salpa alongku kalaban cuma berbang ke dia yang petani onjengan petani kaulet sedulur maksud sareng tujuan para rabu abdina anyuna sami atake dua asta soce sami manitong dalam niat masampat dalam kar dalam ngaku-ngaki zikro maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban pangartor panyuhun malarmu ke abdina sami ajunan namun tak kungakuah malar manter iakuah binakah umat epon umat sekinging syafaat saya salagi loror arte de lalampaan epon torjukenan kalabena borokana molo dan kadito almarhumin almarhumat ori sepo segede kadito sampun artikel dunia malarmu ke sateje amal bidik amal saya keterima sateje kisah-kisah sapora amin amin ya rabbal alamin. Para rabu minangka binasmaipon semulja taretan Haji Imam sanak gereja tanto tadak bebedesan sesorotor sepas ngepas dari sekalangkong tumaipon jugenan atas seteje pangistorabu namun saberis doa ya terakhir muka ajunan Gusti Allah si amor pelalang semoga seteje ajunan kini ngabebedesan kasampurnaan esarate kalaban tambena amal ibadah amin amin ya rabbal alamin. Tantoy pon dalam persemuan agung garinto banyak ngagumi kakoran sampurnaan kakorangan katopalan dari sateje hal dari kabitan katos pongkasan atas nama Sohibul Haja abdina nyuana sopora se ada batasan pada Rabu se samiat murja ngireng kabita dikro maulidur Rasul kadito kalaban pamuka umur Quran di suratul Fatihah sedul pada kadito abdina nyuhun kesotian repon Al-Mukarram DRS Kiai Haji Mahfud lanjut lagi kalaban pamosan sholawatun Nabi Saraful Adam sedulhum hal kadito abdina nyuhun kesotian repon Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fakih Abdul Aziz elko kasih kalaban doa abdi nyuhun barokah repon Al-Mukarram DRS Kiai Haji Mahfud sekalito para Rabu anti tentareka seperti kalampan dan kesejenak para masyayikh sikada bisa amanah kalaban merasa songkem sekarang tak tim siakum ditatib abdi ngatore dari abdina orang torobina juan sabara akhiram tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.